Yes, nk'ibisanzwe twongera kuba ikaze mwe mudukurikiye aho muherereye hose. Uyu akaba ari umwanya w'amakuru tugiye kubasomera aba yagiye anyura mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Amakuru yacu rero tuyarahera hano aho batubwira ko Ousmane Dembélé yegukanye Ballon d'Or ya 2025. Rutahizamu ukomoka mu Bufaransa Ousmane Dembélé ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain yiwabo niwe wegukanye umudari wa zahabu Ballon d'Or 2024-2025 itangwa n'ikinyamakuru France Football. Kuwa mbere tariki 22 z'ukwa 9 ariko bita Nzeri 2025 muri Théâtre du Châtelet i Paris mu Bufaransa hari hateraniye ibyamamare muri ruhago y'isi hose gitabiriye itangwa ry'igihembo cya Ballon d'Or gihabwa umukinnyi wahize abandi muri ruhago. Iki gihembo cyatanzwe ku nshuro ya 69. Nyuma y'umwaka mwiza w'imikino wa 2024-2025 yagize, Dembélé niwe wahawe umupira wa zahabu yashyikirijwe na Ronaldinho wabaye umukinnyi ukomeye ku isi ubwo yakiniraga ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya FC Barcelona. Ousmane Dembélé yafashije ikipe ye kwegukana ibikombe byinshi mu mwaka ushize w'imikino. Mu mikino 53 yakinnye yatsinze ibitego 35 anatanga imipira 17 yavuyemo ibindi bitego. Bivuga ko yagize uruhare mu bitego 52. Ari kumwe na Paris Saint-Germain, Dembélé yegukanye ibikombe birimo UEFA Champions League, igikombe cya shampiyona cyangwa se Ligue 1, atwara igikombe cyitwa French Cup, Trophée du Champion na UEFA Super Cup. Dembélé w'imyaka 28 yatsinze abarimo Lamine Yamal wafashe umwanya wa kabiri ndetse agahabwa igihembo cy'umuto witwaye neza ku nshuro ya kabiri yikurikiranya. Vitinha wa Paris Saint-Germain, Mohamed Salah na Rafinha waje ku mwanya wa 5. Dembélé yavuze ko ari inzozi zabaye impamo, ashimira buri wese wagize uruhare mu rugendo rw'igihembo yabonye ndetse anashimira ababyeyi n'umuryango we muri rusange. Ousmane Dembélé mu magambo ye yagize ati: "Mwarakoze mwese mwanshyigikiye muri uru rugendo rurerure. Abandi baje mu 10 ba mbere ni uwitwa Achraf Hakimi ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ukinira ikipe ya Real Madrid, Cole Palmer ukinira ikipe ya Chelsea, Gianluigi Donnarumma ukinira ikipe ya Manchester City ariko yahoze akinira ikipe ya Paris Saint-Germain, ndetse na Nuno Mendes ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain." Mu cyiciro cy'abagore, rutahizamu wa Women FC Barcelona Aitana Bonmatí niwe wegukanye Ballon d'Or ya 2024-2025. Uyu mugore yahigitse abarimo Mariona Cardenti, Alessia Russo, Alexia Putellas na Chloe Kelly n'abandi. Aitana ukinira ikipe ya FC Barcelona y'abagore yegukanye iki gihembo ku nshuro ya 3 yikurikiranya nyuma yo kucyegukana mu mwaka wa 2023 ndetse na 2024. Mu bindi bihembo byatanzwe harimo icya rutahizamu mwiza wabaye Victor Gyökeres cyangwa se umutaramu ukina ikipe ya Arsenal. Ikipe nziza y'abagore yabaye Arsenal. Gianluigi Donnarumma ufatira ikipe cyangwa se ukinira ikipe ya Manchester City niwe waje kuba umunyezamu witwaye neza kurusha abandi. Abandi bahembwe harimo Hannah Hampton wa Chelsea y'abagore wabaye umunyezamu wahize abandi mu cyiciro cy'abagore Women's Yashin Trophy 2025. Ni igihembo yashyikirijwe na Buffon wahoze ari umunyezamu ku isi. Uyu muzamu utazibagirwa kubera ibigwi yagiye akora mu mupira w'amaguru. Abandi bakinnyi bitwaye neza harimo Lamine Yamal wegukanye igihembo cy'umuto cyangwa se cy'umukinnyi ukiri muto witwaye neza kurusha abandi mu cyiciro cy'abagabo nyuma yo guhigika abarimo Desire Doué wa Paris Saint-Germain, Joao Neves, Estavio na Kenan Yildiz. Mu cyiciro cy'abagore, Victor Lopez wa FC Barcelona yahembwe nk'umuto witwaye neza kurusha abandi, akurikirwa n'abarimo Linda Caicedo, Wake Captain Michel Aguiomang na Claudia Martinez Ovando. Abatoza bitwaye neza ni Luis Enrique w'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse na Sarina Wegman utoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza.
Yes, tuve kuri Ousmane Dembele tujye kuri AFC M23 mu gihugu cya Kongo. Inkuru iravuga iti AFC M23 yakoze inama yo gushyira Kongo ku murongo. Ubuyobozi bw'ubukuru bw'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 bwateraniye mu mujyi wa Goma mu nama idasanzwe igamije kungurana ibitekerezo ku buryo bushya bwo kuyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yashyize kuri X kuwa 22 Nzeri 2025, umuvugizi wa politike wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yemeje ko iyi nama idasanzwe yitabiriwe n'inzego zifata ibyemezo muri iri huriro. Yavuze ko inama yo ku rwego rwo hejuru yitabiriwe n'abarimo umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga Yobelu hamwe n'abamwungirije barimo Bertrand Bisimwa na Freddy Kaniki. Yitabiriwe kandi n'abanyamabanga bahoraho aribo Benjamin Mbonima na Delio Kimbulungu ndetse n'abakuru b'amashami ashinzwe itangazamakuru, imari n'ikoranabuhanga cyangwa se n'ubukangurambaga. Kanyuka yatangaje ko inama yitabiriwe kandi n'abahagarariye umugaba mukuru w'ingabo z'impinduramatwara RCM23 Major General Sultan Makenga. Ni mu gihe ba guverineri b'intara za Kivu zombi hamwe n'ababungirije babo nabo bitabiriye inama yabereye mu mujyi wa Goma. Iyi nama y'igitaraganya iteranye mu gihe AFC M23 ishinja guverinoma ya RDC n'abambari bayo kwigabaho ibitero mu kurasa ubuhumyi ku baturage b'abasivile mu gihe igenzura cyangwa se mu bice igenzura. AFC M23 ivuga ko FARDC ibarasa ikoresheje indege no z'intambara zidafite umupilote zihita zisenyuka cyangwa se kamikaze drones ndetse n'intwaro za rutura. Aba barwanyi bavuga ko kandi ibitero bya guverinoma bikorwa ku bufatanye n'ingabo z'u Burundi bigamije guhonyora agahenge, bikaba ari n'ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyoko muntu. Ubu AFC M23 igenzura ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu, ikunze kugaragaza ko intego ari ukugera Kinshasa. Akaba ari uko bimeze hano mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko muri iri huriro rya AFC M23. Mbere yuko dukomeza, wowe turakanda subscribe uyikande, utarakanda like uyikande, utubwire muri comment icyo twazakubwira mu makuru ari imbere. Yes, tuve muri Kongo noneho tujye mu Bufaransa, aho Perezida Macron yahagaritswe mu mihanda y'i New York atakira Perezida Donald Trump kuri telefone. Umunyarwanda yarihoreye ati inkoko iri iwabo ishonda umukara. Uyu mugani uba ucibwa mu Bufaransa, Perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron yari kuwucira abashinzwe umutekano bamuhagaritse ku muhanda i New York kubera ko Perezida Donald Trump yari agiye kunyuraho. Wenda hari ngo wagira ngo n'urwenya cyangwa ikinyoma, ariko ni inkuru iri impamo. Ku mugoroba wo kuwa 22 Nzeri 2025, Perezida Emmanuel Macron wari witabiriye inteko rusange ya Loni yavugiyemo ijambo ryo kwemera leta ya Palestina, yahuye n'uruva gusenya afungirwaho umuhanda kugeza yigendeye n'amaguru. Byatangiye Macron ashaka kujya kuri ambasade y'Ubufaransa muri Amerika, asanga urujya n'uruza mu mihanda rwahagaritswe. Abashinzwe umutekano wa Macron bavuganye n'abashinzwe umutekano kugira ngo bareke yambuke, bibi by'ubusa. Amashusho agaragaza Perezida Macron yavuye mu modoka asobanurira abashinzwe umutekano ko agiye kuri ambasade y'Ubufaransa, ariko bahita bamubwira ko yihangana kuko Perezida agiye kuza kandi agomba kunyuraho imodoka nyinshi zimuherekeje. Byarangiye Perezida Macron abuze uko agira, abura yacira n'ayamira. Umupolisi yabonye Macron atumva ukuntu yahagaritswe ku muhanda nka rubanda rwose, aramubwira ati urihangana Perezida, aha hagiye guca imodoka za Perezida Trump. Macron yakomeje guhatiriza avuga ko ubwo atarahagera bamwereka agatambuka, ariko abandi bamubera ibamba bamwereka ko itumanaho bambaye mu matwi ribaha amakuru. Macron atazuyaje yahise akura telefone mu mufuka, ahamagara mugenzi we Donald Trump amubwira ko yaheze ku muhanda.
Macron yumvikanye agira ati muraho neza, uzi ibyambayeho se? Ubu ntegereje ku muhanda kubera ibintu byose byahagaritswe kubera wowe. Iyi mvugo igaragaza ko atishimiye ibimubayeho, ariko igisubizo yahawe na Trump cyaramusekeje cyane. Ikiganiro cya Trump na Macron cyakomeje agendana n'amaguru mu mihanda ya Manhattan. Nta muntu uzi neza ibyo baganiriyeho. Nyuma y'icyo kiganiro abaturage bari ku mihanda bose bahise batangira kumusaba ko bafatana ifoto, guhamagara kuri telefone igihe hari ikibazo, imwe mu nzira za Macron akoresha mu gukemura ibibazo bya politiki mpuzamahanga. Ubusanzwe Perezida Trump iyo ari mu ngendo mu modoka akunze guherekezwa n'imodoka ziri hagati ya 30 na 50, ariko zishobora no kurenga bitewe n'imiterere y'urwo rugendo. Akaba ari uku rero byifashe hano mu gihugu cya Amerika ndetse no kuri mu perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Tukaba rero dusoreje amakuru yacu hano. Nyamuneka utarakanda subscribe wayikanda, ugakanda like kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Mwari kumwe nanjye David hano kuri iyi channel. Mwese mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda neza cyane.